Horas. Selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu pari bani panorang sogoton pasada ita hurta martonggo kita. Puji-pujian terima kasih ma isombah kon uhur nami bangu Tuhan bani ganu bujur ni uhurmu. Na tetap masari honrosi bermudu-muduhon perguluhan nami. Bani panorang sogoton siul hanami ase ipaikat hatamu ibagas genupan pergulmitun ni guluh nami halane Tuhan persahap kon hamma hanami do masir-sir hanami menangi honham. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat jana maningon tetap dohita sada laho mandopakon pandemi COVID-19 siaon. Regapan siganu pari bata sadarion hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Aima tersurat bani buku Jeremia 27 ayat 5. Nama katahon sonon. Ahudo marhite guguh kuna bagalin. Apa marhite tanganku nagostongin menjadihon tanohon. Anja hubere doai bani atap ise harosuh ni uhurhu. Hataon aima na pinadas ni nebata marhite ko ni Nabi Jeremia bani panorang ai hubani bangsa Israel na tarbuang hubabel. Adong dugat ni rasa kecewa jana pandulean bani sidea halani na tarbuang ay sidea hubani harajaon Babel na ija raja si pamubay bani panorang ijia aima raja Nebukadnezar. Tapi bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sihol ipatuguh nebata sekaligus doai gabi apo-apo bani bangsa Israel bahasa aha nalup tinotapkon ni nebata maningon do hape jaloon ni bangsa Israel. Asiporini PHP ni sasitong ni sitaronon do sangkana terbuang sidea hu Babel bani panorang ijia tapi sasitong ni tujuan ni nebata pasal perguluhan ni bangsa Israel in do matakas aima ase gabi pasu-pasu sidea bani bangsa-bangsa nalegan marimbang loja sidea laho mengindahi pangurupion jana manlawan dopak harajaon Babel namadaban sidea bani panorang ai diarandu idingat sidea marhitehon ni hatani nebata bahasa nebatadu marhite guguh ni nabagal in apa marhite tangan ni nagustong in menjadihon tanohon. Aha arti ni ai mardaulat du nebata markuasa du nebata laho manoppa haganupan tanohon jana marguguh markuasa do nebata laho menjadihon atap ahape na adung iatas tanohon. Natottu marhitehon ni aima maningon do hape bangsa Israel boy mangida bahasa haganup na adung ibagas parguluhan ni sidea aima halani guguh na humbani nebata. Nah halani ai maningon do hape ni tunduk sidea hubani guguh ni nebata aseporini pe Nebukadnezar sahalak raja na jukat sahalak raja na jahat sahalak raja na langpor saya bani nebata tapi sanggah tunduk bangsa Israel hubani Nebukadnezar diarando ai marimbang melawan sidea dopak raja Nebukadnezar halaniaha halani raja Nebukadnezar
raja ni Babel ay ma napinake ni nebata gabe juak-juak ni laho manjorai bangsa Israel ase paubakon janah pabayuhon ur ni sidea rosi sirsir sidea laho manadikon dosa-dosani. Natotu ibagas pargoluhanta si ganupari marhitehon ni rigapan si ganupari bata natar surat bani buku Jeremia 27 ayat 5 na parlobe sahali boy sobutonta pakke mahita laho mapardiate sonin matongon bujur ni nebata dopak kita jolmaon ay ise magga ni hita ayaha magga ni hasurunganta ayaha magga ni halobihanta atap aha magga ni keistimewaanta ase pala nebata manoppa hagenup na adung yatas tanohon dopai mangondoskon ay hubata jolma na terbatas nagalek janah na mardosa. Natotu ijon hapeni maningon pakedo idah kita. Ana dong bata bani panorang on ay ma halanine batado hape na mangondoskon ay hubata. Natotu maningon do gabi malas niur ay janah na mararti do humani ay gabi sada motivasi bata. Bahasa ahape na dong bata on ay ma nahumbani guguh ni batado hape ni ay asi adong bata. Nah, ay maase bapinang nelongan ibere Tuhan ta Yesus Kristus na paduahon maningon do hape takas bata. Bahasa haganupan na adong bataon ibere jana yondos kon ne bata dumuba ni parbaginan ni be pardiete hita adong do pinahan si panganon ni poyon. Adong do pinahan si panganon ni gilok-gilok. Adong do humani manuk-manuk si panganon ni ome, buah-buahan, pakon naligan. Artini ay sonay do humani age jolma. Adong do jolma on si panganon ni ay maruti. Adong do humani si panganon ni jagul. Adong do si panganon ni humani sagu, pakon naligan. Artini ay ibere ne bata haganupan ay domu hubani parbagianan ni bay. Artini ay bagianku do ay. Naibere bamu bagianmu maay. Lang perlu hita marsisimburuan ibagas parbagianan na ibere ne bata hubata. Janah lang perlu humani hita simburu bani pasu-pasu na ibere ne bata hubani hasomanta. Halaniaha halani sahalinari aha na layak-layak kon nebata, aha ne ondos kon nebata, aha ne bere nebata, domu hubani parbagianan tibe. Totu ijon mahapene na perlu ibagas parguluhanta, selaku halak na persaya hita, ibagas na mandalani tahun 2022 on, maningon do pakai HP uhurta, maningon ijaga hita do, aha do parbagianan natang siharganan, na ibere ne bata hubata. Halaniai maningon ramot konon tado ay, maningon jagaon tado ay, janah maningon gabe pasu-pasu do ay, ibagas parguluhan ta. Ahape si bere-bere ni bata, si layak-layak ni bata, nadok yondos kon hubata. Artini ay bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Porini PHP ni hasomanta bani pangidah ni matata. Songon na bagelando pasu-pasu na jinaloni maribang kita dingat kita ma. Lang perlu kita simburu pasal ay. Halaniaha adil do ne bata. Laho mamasu-masu parguluhan taon ay ibere do hubata domu hubani parbagianan tabe. Halaniay parbagianan ta ay ma. Pabaggal hita, parbagianan ta ay ma, ramot kon hita, janah parbagianan na dong bata ay ma humani, na maningon ihargahon hita, sadukah guluta. Janah napatuluhon bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, marguru hita, hubani hatani ne bata, isobut no kanayay tene,
bahasa nebata manubut hubere doai bani atap ise harosuh ni uhuru. Artini ay langboy hape ni barang ise pe iatas tanuhon naboy mamaksa nebata ase mangondoskon atap ape ay na adong bani hasoman dos si bere-bere ni hubata atap pe si panginduanta. Natotu ijon mamaningon do hape ni takas bata hape na dong bani nebata hak ni nebatado ay laho mamberehkon bani isepe habayakon nasonaha pe poponi nasihol berehkon ni nebata hobata ase anggo sahalak raja Nebukadnesar na jukat sahalak raja nalang mananda nebata sahalak raja nalang marsombah hubani nebata tapi ibere nebatado hubani kuasa laho manjorai bangsa Israel jana yondoskon nebatado sonai age pinahan apa habayakon hubani asal maia makorjahon ahana pinarentakon ni nebata totu lubi sonai mahumani nebata mangondoskon habayakon hubani haganop halak na porsaya na tetap martengir nihur jana si pambalosi bani hata di nebata halani aima ase ibagas parguluhan taon bapainang nilongon ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do hapeni tetap kita mangguluh ibagas hata ni nebata halaniaha gari hubani na jukat na jahat nalang mananda nebata pe ibere nebatado habayakon hubani asal ma ia makorjahon ahana pinarentakon atape na itugaskon nebata hubani totu sunai mahumani hita anggo ipertanggung jawabkon hita anggo ihorjahuin hita diar ondos ni nebata hubata si haguluh kononta ibagas parguluhanta sigano pari ase andohar matongon boy lidah kita ibagas parguluhan taon bahasa tongon-tongon ihatengirhon uhurta ahana dong bata rosi guluh tanuan aima buah ni gogo apa kuasa ni nebata naman jadihon ay rosi naman layak-layak kon ay gabe parbagianan bata hasil lambin dingat maho manihita bani hidup nihur ni nebata jana lambin martarima kasih maho manihita bani holong ni nebata nasunin bagal ni hubata amen martongko mahita sonin matongon bapa bagal ni holong ni atemu huban nami jolma pardosaon palado icot tahon ito paham haganupan na adong iatas tanohon nagabe silayak-layakmu siol ondos kononmu hubani haganup halak na porsaya halanyai bapa ajari hamma hanami ase tetap ihargahon hanami hape si bere-bere mu banami jana ikembangkon hanami ay ase gabi panjaliran ni pasu-pasumu homani ibagas parguluhan nami marite gorenak mu Yesus Kristus Tuhan nami jaluhamma nami rapakon tonggo namion amen hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata bapa apa persoalan ni tondo na passing ma namak kasomani na siyam haganupan amen oras mo bata ganupan bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andoar ma ibagas malas niur hita makorjan horjata sigano pari sa ganjang niron marhasoman guguh apa hidup nihur na humbani Tuhan Yesus. Shalom.